Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novi video. Danas imamo jako zanimljivu stvar. Imamo 3 Audija, 3 skinute kilometraže i sve 3 skinute kilometraže su iz live-a od prošlog vikenda, odnosno iz prvog dana live-a od petka. 3 izuzetno zanimljive priče, najbolje da se bacimo na njih i sve ćete vidjeti u pričama. Prva i najblaža skinuta kilometraža se desila na Audi A3, kaže: pozdrav druže, gledam te redovno, jel može provjera za Audi A3 2.0 TDI 2008, uzet prošle godine sa 190.000, trenutno na satu 205, veliki pozdrav, auto je najvjerojatnije bio udaren od naprijed. Kako vidimo aktivnost auta, vidimo da je otkriveno oštećenje u Austriji 2020. godine u 7. mjesecu. Međutim, ono što je na ovom autu definitivno najveći problem je njegova kilometraža. Auto kaže prošle godine 190.000, trenutno 205. Prošle je možda imao 190, ali pretprošle je zato imao 266.500 u 7. mjesecu 2020. godine. Očito je neko auto iz Austrije uzeo i srušio nekakvih 80-90.000 km da bi ga što skuplje prodao kod nas. Ako odemo dole, isto tako vidimo, to je taj datum, 7. mjesec 2020, 500 do 1500 eura šteta, vjerojatno je to nešto što je i ovaj naš gledatelj primijetio. Sve u svemu, prva priča, nekakvih 80.000 km i razbijan auto. Drugi automobil danas je Audi A5, kaže: može li provjera za Audi A5 2013. na oglasu 181.000 km, evo i slike oglasa, prodaje, poslao je čovjek i sliku oglasa, auto se trenutno prodaje u Srbiji. Audi A5 trenutno ima, kaže, odnosno na oglasu ima 181.000, ako odemo pod aktivnost vidjet ćemo da je automobil bio u Belgiji i to do prošle godine. I ako pogledamo kilometražu, da, auto zaista ima 181.000 km na oglasu, 6. mjesec 2022. kao što možemo vidjeti. Ali imamo jedan mali problem, a to je što je auto prije godinu i 3 mjeseca imao 290.000. Najvjerojatnije auto došao do nekakvih 300 plus tisuća, hop, sreže se na onu magičnu kilometražu koju ste svi dobro primijetili. Obično je to nekakvih 180, 182, 184 tisuće km, baš kao na ovom automobilu, sve u svemu skinuto preko 100.000 km s ovog automobila. I ako odemo dole, naći ćemo i oštećenje 2016. godina, 6. mjesec, nije to ništa sad, ništa strašno, zadnji kraj i bočno vrata, 500 do 1500 eura, to zaista nije puno. Ako odemo po cijenu, nema tu sad ništa prezanimljivo, međutim imamo fotografije. Vidimo da je automobil 2021. u 3. mjesecu bio isto tako blago razbijen. Znači vidimo ovaj prednji kraj, branik, mislim poprilično jasno se vidi da je bio razbijen. Isto tako vidimo da je bio onako u nekakvom stanju, pa malo, ja bih rekao, zapuštenom. Vidite kakve su to slike, nije baš se neko brinuo o ovom Audiju. A ono što ja najviše volim je, eto, na oglasu 181.000, hop, imamo i sliku iz 3. mjeseca 2021. Znači prije godinu i 3 mjeseca imamo i sliku gdje je auto vrlo jasno vidljivo, vrlo jasno vidljivo ima 290.000 km. Međutim, to nije najgora priča danas. Najgora priča danas je Audi A4. Kaže, u pitanju je Audi A4 B7 Caravan 2.0 TDI 103 kW automatik, uzeti iz Italije. Opet imamo tu Italiju koja nas uvijek muči s kilometrima. Kad sam ga uzeo imao 139.000, sad ima 146. Ja sam pretpostavio, odnosno možemo pretpostaviti da ga čovjek uzeo u zadnjih pola godine, godinu najviše, jel? Vidimo da je auto bio u Italiji, auto je inače 2006. godište, bio je do 2019. u Italiji i onda imamo veliki, ogromni problem. Prvo, automobil je 2019. u 9. mjesecu imao 140.000, tako da jedino ako ga je ovaj naš ovaj naš gledatelj uzeo prije 3 godine, jel, onda je i ova kilometraža prava, tako da najvjerojatnije je skidano i ovdje negdje, ali skidana je kilometraža između 2010. i 2018. Bog zna koliko. Znači auto trenutno na satu ima 146.000 km, auto je 2010. godine, evo 2009. Znači 2009. godine, prije 13 godina je auto imao 10.000 km više nego sad skoro. Znači, neko je izbrisao 13 godina kilometraže, ajmo računati nekakav prosjek, onako laganih 20.000 godišnje. Ja stvarno mislim da ovaj auto najvjerojatnije zaista ima 400 plus tisuća kilometara. To je moje mišljenje, to ne možemo dokazati. Apsolutno svi ćemo se složiti, ja vjerujem da ima 300 plus, to je ono
nekakva najblaža moguća računica, ali vjerujem da auto ima 400 plus 1000 km i to je definitivno bila najgora priča, pa i ovog vikenda, možemo reći u zadnjih mjesec i pol, mislim da nismo imali brutalnijeg skidanja kilometara od ovog. Ljudi, koristite Car Vertical kako vam se ne bi događalo ovo, kako vam neko ne bi uvalio auto sa 400 plus 1000 km, koristite link za popust koji možete naći u opisu apsolutno svakog mog videa, 20% popusta na Car Vertical, ako kupujete 3 izvještaja onda možete dobiti onako baš jako dobar prijateljski popust. Pratite me na Instagramu matko.theengine, uskoro imamo i giveaway, dijelimo BMW E90, like, share, subscribe, vidimo se u nekom od idućih videa.